Dostlar kalıyorsunuzlar sizlerle birlikte AliKZ. Bugün biz kreatifte görüp visual edemiz. Sosun men bu yaktan halal. Zaten salgan koşuyorum. Olsun uzar oladı. Gittik. Общем, gittik. Men ayakta ben chotka dayına koyam. Buna ne dep surap atkan çıgarsızlar. Bu bizde компьютер. Bizde bu компьютер. Общем aslında yok. Ama bizde düşük oturamızday. Aslında bizim de müziklerimiz da zatlar oy. Kaniki bizde don torçikimizi koyup torçik. Ne? Hadi. Tamam. Çok katamda çıktı. Yukarıda benim. Bizde olsak aslında ne diye butkum sizler. Bu bizde kümüs knopumuz altın. Skora osundaylarga жеткізу үшін сіздердің көмектеріңіз керек. Конечно, менің арнама тіркелесіздер, сосын подписаться етесіздер. Сосын қоңырауды басып қойсаңыздар, мен бірінші видео түсірген кезде бірінші болып қарай аласыздар. Bizden ayakta bizi zaşerat ettiler. Tamam şimdi nasıl kireye zaten. Ne bizi patlar. Şimdi kötüsü. Portalın içinde ne var? Koyuk. Min fakat mirmizamın oyvay kursun. Portalga kelген кезде мынандай болады екен. Блин, қасқа біздің порталымыз неге бұяқтан шықты екен. Қазір біз бұяқты кішкене адам қылып ұстайықшы. Әйтпесе құлап кетіп. Kreatifte жүрмесем қалып қалатын едім. Сондықтан біз қаяқтан шықтық. Достар, короче, біз ойлай салайық. Biz kreatifte yanı. Короче, nasıl şey aslında. Bizde ne yedim? Verme aşağımız. Nerede kardeşki bacağından day. Aslında
сияқты әртүрлі картошканы, морковь, мына заттар картофлай. Мына қызылша, мына бидай. Онда достар, бүгінгі видеомыз аяқталды. Обзор осындай болды енді. Мына телепортыңға шем. Еще кетті. Жарайды онда достар, бүгінгі видеомыз аяқталды. Келесі бөлімде осы жақта выживать етеміз. Сосын не болады, ағаштар выживать етеміз. Давайте достар, онда сау болыңыздар.